van media leiers 2013. Roan van Wyk, Bianca Tete, Rachel Besuidenhout, Geraldine Marx, Jean-Marie Bester, Amanai Krog, Marilyn Barnard. Kondig ek die volgende leerling aan, sy is wel aanwesig, maar dat die kennis van Chantel Vermaak, Lisa Rikotsu, Nadine Diamonds, Mishka Wolfgaard, Caitlin van der Rooyen, Samantha Fischer, Sunay van die Kerk, Janine Oosthuizen, Zile Jack, Eric Gouwee en Jean-Pierre Barnard. Die media onderhooflyster Caitlin van der Rooyen. Die media onderhoofleier Eric Gouwee. Media hoofbeleidster Amanai Krog, en die media hoofleier Jean-Pierre Barnard.